Ko kōrero mātou ki te nui nao nā tīma i tēnei whakataetai e tuake nei. Nō hoki ko tētahi atu o nā tīma ai whakamanuhiri ana i te mano, i te tini i te mano, a ko tērā te tīma o te hau mai tawhiti. Ko ētahi wā rātou kaihaka, he tuatahi tana ki runa i te atamira, he tuatahi tana ki roto ki tēnei mea o te kapa haka. Nā mātou te marina nui o te karere ki te kōrero ki tēnei kapa, anei te pūrongo. Mānawa mai te putanga o te ariki, mānawa mai te ariki o te rangi, mānawa mai te mātahi o... Tēnā koutou katoa, nau mai hara mai ki tō mātou wānanga. Pakaru mai te wera, i a wiki, i a wiki. Ko te hautawhiti te ingoa tō mātou kapa, kei Piripane, kei te taikaura mātou e noho ana i tēnei wā. So that was a big purpose for us, mainly our tamariki. Ko te aronga matua hoki, ko te reo Māori, me ona tikanga, ko ngā mātāpono o tō tātou kapa, ko te kotahitanga. So they like to call us the hot dog teams. I would consider it more of a hot chips. We're feeling very nervous after watching a few regionals, but excited at the same time. 90% of the team are green. Yeah, so... I'll say that with love. Nuinga o a mātou kaupapa, e hono pū ana ki a mātou, eh? So we're lucky enough to have our own hautapu. So matariki is a huge theme around our bracket. Me ngā āhuatanga ka pā mai ki a mātou I konei, you know, te noho tawhiti, te kāinga, te huarere, te wera wera. I feel like we've already won. You know, no, not like that, but not in a sense of winning. More so in a sense of whakawhanaungatanga. This is a bit of a iwi we've created over here, te whānau. E mihi ana ki ngā kapahaka, kātū, ki tēnei o ngā whakataetai ki te whenua moemoea. Kei te mōhio ki ngā auatanga ka pā mai ki ngā pauako o wēnei kapa. E hara I te mahi māma. We want to say a huge thank you to everyone who has helped us in our field of creativity. We've got a lot of circle of support at home, and e mihi ana ki kia mātou hoa hoki kua tauawhi a mātou.